Mi ćemo sad u ovoj emisiji pokušati otkriti onu pozitivnu stranu nogometnog suđenja i ljepotu svega toga što je. Pa evo za početak, kako je krenula vaša opća odluka? Vrlo mladi ste krenuli u HNL-u. Zašto baš nogometni sudac? Pa ja moram reći da sam ja krenuo suditi zato jer moj otac je bio nogometni sudac i onako kroz nekakav kroz svoje djetinjstvo stalno sam bio vezan uz to nekako nogometno suđenje i tako dalje. I jednostavno to me počelo zanimati i moram priznati na njegov nagovor, probaj, vidi da li ti se, ako ti se svidi dobro, ako ne, opet dobro. Počeo sam sa 16 godina i evo, tu sam gdje jesam sada. Već dugo ste i u Hrvatskoj, naravno i u HNL-u. Evo dok nogometni igrači se spremaju na pripremama, su po raznim državama i po raznim mjestima. Kako izgledaju pripreme nogometnog suca? Pa pripreme nogometnog suca izgledaju, ja bih mogao reći, skoro kao pripreme igrača, ako ne, možda u nekim segmentima potpuno jednako. Znači ja se spremam da bi mogao, znači, imati sve, da bi mogao zadovoljiti sve zahtjeve koje jedna utakmica ima, a ja smatram da trebamo biti možda spremni jednako kao i igrači. Možda je tu, recimo, mi nemamo onaj dio, nismo znači vezani uz loptu, nemamo duela, nemamo skoka, udarca i tako dalje, ali nekakvu kilometražu koju napravimo za vrijeme utakmice je veća nego igračka. To sam baš htio pitati stalno, sad su ove nove tehnologije pa se pokaže koliko koji igrač je pretrčao, ali nismo taj podatak dobili koliko sudaca, ali uvjeren sam da je puno više nego igrač. Pa ja sam na jednoj ili na dvije utakmice, jednoj utakmici Europske lige, jednoj utakmici Lige prvaka dobio sam nekakav podatak. Jedna je bila 12 km, jedna je bila nešto malo preko 12, tako da dosta. Fino. To je vrlo zadovoljavajuće. Ste vi zadovoljni sa tom kilometražom i koliko općenito gledate utakmice koje sudite? Da li gledate svaku ili svaku drugu? Ja svaku, znači utakmicu koju sudim, ja ako je moguće, znači zbog nekakvih, ako postoji DVD utakmice, ja ga dobijem i svaku utakmicu pogledam barem jedanput. Ivane, u javnosti ste poznati kao vrlo rezolutan sudac, na terenu također ne padate na štoseve igrača jer su vam uspjeli kad podvalite, recimo ovi najbolji svjetski igrači, s obzirom da sudite već i Ligu prvaka i Europsku ligu? Pa gledajte, ne samo svjetski igrači uspjeli su normalno prevariti za vrijeme utakmice, uspijete prevariti igrači županijskih liga. Znači, nebitno je o kojoj se ligi radi, nego je u principu bitno da, što je možda nekome ko gleda sa strane, ko nije potpuno u tom poslu, vrlo je teško ako si samo jedan djelić sekunde zakasnio ili ako si krivo postavljen, onda je vrlo teško možda donijeti pravu odluku. Svima je možda to na terenu, oko terena i na televiziji jasno, a ti ako si bio u datom trenutku zaklonjen ili si bio, ako si eventualno gledao iz krivog kuta, mogu si donijeti potpuno krivu odluku. Europska liga, ali i Liga prvaka, a pogotovo HNL, to su tri različite natjecanja i što se tiče brzine, tempa, nogometa i svega toga. Međutim, je li najteže suditi doma u svom dvorištu ili je ipak teže suditi Messi i ostalima? Pa i jedna i druga, ajmo reći, razina nogometa, odnosno jedna i druge međunarodne utakmice i ove naše domaće utakmice imaju nekakve otežavajuće, olakšavajuće okolnosti. Ja to uvijek kažem da je, recimo, najteže vani jer još nisi etabliran sudac, ti se, ajmo reći, moraš, posebno ja u ovoj sad situaciji u kojoj jesam, znači ti se svakom utakmicom dokazuješ, svakom utakmicom pokazuješ da je tebi mjesto tamo i jednostavno treba proći neko vrijeme da te igrači prihvate i da oni jednostavno znaju kakav je tvoj stil suđenja, za razliku od, recimo, utakmica domaće lige gdje te svi igrači znaju, ali to onda donosi jedan, ajmo reći, možda neko otežavajuću okolnost, zato jer je to sve previše. Srećemo se, ja sam dugo na prvoj ligi, 13 godina. Svaki tjedan se srećeš sa tim, možda ne sa istim igračima, ali u toku jedne sezone sretneš se 5, 6, 7 puta sa određenim ekipama. Tu je nekako, ajmo reći, familijarna, nazovimo je, atmosfera, odnosno igrači tada u tom trenutku misle da si mogu možda dozvoliti više nego što bi smjeli i onda tu je, ajmo reći, treba postaviti neku granicu, a opet ja pokušavam naći nekakav balans da ne ispadne previše, znači da se izdižeš iznad utakmice, odnosno iznad igrača,
a opet moraš jednostavno naći tu granicu da to igrači ne počnu koristiti. Jer igrač ako osjeti da može koristiti neku tvoju, nazovimo je slabost, on će to sigurno iskoristiti. Sudili ste brdo utakmica u HNL-u u tih 13 godina, međutim puno puta ste bili delegirani baš za one najveće derbije između Hajduka i Dinama. To nisu posebne utakmice, zapravo posebne su neći zapravo fantastične atmosfera i tako dalje. Koliko je teže suditi te derbije i nosite li možda nekakve negativne konotacije iz bilo kojeg od njih? Pa gledajte, ja uvijek kažem da sudac koji nije nikad sudio derbi, on jedva čeka kad će ga odsuditi. A onda kad ga odsudiš, onda si, ajmo reći, probio si tu, ostvario si taj svoj nekakav san, jer svakom sucu normalno da je nekakva želja i san odsudi derbi, jer to je ono najbolje što mi imamo u Hrvatskoj nogometnoj ligi. I onda kad ga odsudiš, ako prođe u redu, zakonom velikih brojeva, ako ih sudiš puno, s obzirom na tenzije koje se stvaraju prije utakmice, poslije utakmice, za vrijeme utakmice, kroz medije, igrači, treneri i tako dalje, mora se zakonom velikih brojeva desiti i nekakva utakmica koja nije sjajna i bajna, greška i tako dalje. I onda normalno kako je sve ispotencirano na nekakvu entu potenciju, tako i ta greška bude ispotencirana i onda sudac kaže u principu nakon što ih odsudi neko određeni broj tih derbija, onda u principu nismo baš pretjerano ludi za tim derbijima, ali to je to. Ako si recimo znači, u vrhu hrvatskog nogometnog suđenja, onda jednostavno je prirodno i normalno da ti te derbije moraš suditi i to je posao koji moraš odraditi. Krenuli smo u emisiju, osim o rukometu, to nećemo pitati Ivana, sa Čirom Blaževićem, kako imate s njim iskustvo, jeste ga možda nekad u karijeri isključili? Nisam ga isključio, ja s njim stvarno imam jedan vrlo dobar odnos, zato jer ja Čiru Blaževića jako izuzetno poštujem, jer rezultate koje on ostvario sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom je nešto što je jako teško ponoviti i mislim da ja prema gospodinu Blaževiću imam jedno poštovanje koje iskazujem otvoreno prema njemu, a onda isto tako on mi na isti način uzvraća. Tako da ja smatram da znači ako vrlo je malo ljudi, trenera, igrača, funkcionera kluba, ako im iskažeš nekako poštovanje, ako si ti prema njima, ajmo reći normalan, vrlo malo njih će uzvratiti nekakvom agresijom. I dalje smo u emisiji. Ivane, sudite i Ligu prvaka i Europsku ligu, ali sigurno želja je jednog dana biti na svjetskom prvenstvu, možda već u Brazilu. Pa moram reći da u Brazilu je nemoguće zato jer je već nekakva preliminarni izbor je već izvršen, kao što je izvršen bio i za prošlo svjetsko prvenstvo. Znači to je jedan proces odabira sudaca gdje se biraju određeni broj sudaca, znači širi neki popis koji onda kroz 2,5 godine koliko traje ta selekcija reducira se na onaj broj koji na kraju ide na svjetsko prvenstvo. Ali za sljedeće svjetsko prvenstvo, s obzirom da imam 35 godina, ja još imam nakon ovoga mogućnost po godinama suditi još 2 svjetska prvenstva. Ko zna normalno kakav bi to bio, ja kažem kakav bi čovjek bio ako ne želiš u principu doći na vrh nečega s čim se baviš. Često kad pričamo zapravo o nogometu i o suđenju, stalno govorimo o glavnom sucu. Međutim, vi niste sami, imate puno pomoćnika, prema tome i njihova uloga je jednako važna kao i vaša. Oni moraju biti osobe od povjerenja. I ono kad ste rekli, ako vi ste krivo postavljeni ili niste dobro vidjeli, njihova bi tad trebala da vas pokriju, ajmo to tako reći. Kakav je vaš odnos sa njima i koliko su zapravo oni važni, osim samo da procijene lopta u auto i za čije? Ja sam puno puta spomenuo i ponovit ću to. Ja ne bi bio tu gdje jesam da nije bilo mojih pomoćnika. Znači, ja tu moram, dok sam prije par godina znači, napredovao, Tomislav Petrović i Šetka su bili, praktički mi smo bili dio jednog tima i tu nije bilo ko je bio glavni sudac, ko je bio pomoćni. Mi smo bili dio jednog tima i bili smo svjesni i oni su bili svjesni. Ukoliko oni pogriješe, vani ne pita se znači, da li je pogriješio pomoćni sudac ili je pogriješio glavni. Pogriješio je tim iz Hrvatske. I jednostavno, znači, ako sudac može biti najbolji na svijetu, ako ima loše pomoćnike, tada komisija sudaca, znači FIFA ili UEFA, smatra da ta ekipa ne može suditi najveće utakmice jer šta vrijedi sudac koji je vrhunski ako su pomoćnici loši.
Sad još ta priča se produbljuje sa ovim dodatnim pomoćnim sucima iza gola. I mene smeta kad čujem u medijima, pa čak i od nekih stručnjaka i bivših sudaca i tako dalje, da je ta uloga, kad oni minoriziraju tu ulogu. Ta uloga je jako bitna i to zna samo onaj ko je stvarno sudio sa tim dodatnim sucima. Uputstva su jasna da taj sudac ne smije davati znakove koji su vidljivi svima. A to je iz razloga što može se desiti da taj sudac znači pokaže da je, znači rukama pokaže da je ništa, da se igra, a recimo sudac dosudi i da se izbjegne onda ta, ajmo reći, konfuzija, da se izbjegne bijes, ne znam, gledateljstva i tako dalje, kako može on svirati, ne znam, kako može dosuditi kazneni udarac ako je njemu dodatni sudac rekao da je ništa, ali opet tu ja se vraćam na onu priču o kutu. On gleda iz svog kuta, ja gledam iz svoga. Ako imaš povjerenja u tog suca, tada njemu bezrezervno vjeruješ. Ali isto tako kao sudac, ako imaš iskustva i ako si dugo u tom timu, ako ste vi zajedno, ti možeš procijeniti da li on iz tog kuta mogao savršeno dobro vidjeti ili je to samo dojam koji on dobio. I jednostavno ti kao sudac moraš preuzeti na sebe odgovornost. Da li ćeš njemu vjerovati ili ćeš ti, znači da li ćeš njemu vjerovati i njegovu sugestiju prihvatiti ili ćeš ti preuzeti na sebe odgovornost i nešto što ti on u komunikacijski sustav u slušalice rekao, potpuno ignorirati i dosuditi svoje. To je rizik koji moraš, ako misliš suditi na nekakvom vrhunskom nivou, to je rizik koji moraš ti preuzeti na sebe jer u krajnjoj liniji znači gleda se odluka, konačna odluka je odluka glavnog suca. Ivane, kratko, treba li gol tehnologija se uvesti ili ne? Jeste li za ili ne? Pa ja kao sudac možda ne bi ni trebao komentirati to jer je to sad nekako goruće pitanje gdje se lome koplja, ima za i protiv, ali ja kao sudac, znači sa nekakvog ljudskog stajališta, ja nemam ništa protiv. Jer to je, znači, ja bi uveo tehnologiju za gol crtu. Znači, da li je lopta prešla gol liniju ili nije. To se dešava jednom u ne znam koliko i ako taj gol odlučuje stvarno plasman, a vidjeli smo i na najvećim natjecanjima da se zna desiti da jednostavno sudac nije u mogućnosti vidjeti da li je lopta unutra ili vani, ja nemam ništa protiv jer to je meni kao sucu ogromna pomoć. Vi kao mladi sudac, sigurno kad ste krenuli u sve te vode, osim svog oca, imali ste nekog idola ili ste ga stekli s vremenom? Koji je vaš idealni sudac ovako kad bi se po standardima gledalo? Pa gledajte, nekakvog idola u pravom smislu riječi ja nemam, nisam ga imao nikad, odnosno možda kao mlađi gledaš te suce koji sude Ligu prvaka i tako dalje, pa onda Markus Merk, Pierluigi Collina, Urs Meier i tako dalje. Znači, bilo je tu, znači Aranda Španjolac, bilo je tu sudaca koji su ti bili idoli jer kao što sad nogometaši gledaju najveće zvijezde nogometne u klubovima, tako i mi smo, odnosno ja kao mladi sudac sam to gledao. Ali u principu mislim da je najbolje uzeti od svakog suca, ne postoji ništa idealno. Znači, savršenstvo ne postoji, tako da od svakog suca uzeti nešto što tebi paše, ali ne kopirati jer najbolja kopija je opet samo kopija. Znači uzeti nešto što tebi paše, jednostavno izgraditi svoj stil i probati taj svoj stil nametnuti i držati ga se. Ivane, pola sata nam je brzo prošlo u ovom ugodnom društvu, ali evo za kraj još jedno pitanje. Poznato je da se suci ne bave samo suđenjem, već i za život zarađuju na drugi način. Je li takva situacija kod vas? Pa da, mislim, od suđenja neko će reći može se dobro živjeti. Da, moglo bi se živjeti dobro ako bi se sudilo svaki vikend 12 mjeseci u godini. Tada bi to bila jedna za hrvatske prilike vrlo dobra plaća, ali to nije slučaj jer u principu efektivno igra se prvenstvo, znači od 7. do 12. 5 mjeseci plus još 4 mjeseca u proljeće, tako da znači to je nekakvih 9 mjeseci. Sudiš svako drugo kolo, tako da nije staž, socijalno nije plaćeno, znači to je sve... Znači lova u kasicu za one dane kad nema prvenstva. To je lova za nekakav džeparac ili nekakav dodatni, znači za dodatno upotpunjavanje budžeta, ali ne može se niko ko je ozbiljan, ne može se osloniti na to kao izvor prihoda, nego jednostavno mora se nešto raditi. Evo ja radim u Eurohertz osiguranju i jednostavno suđenje je kao hobi, dobro plaćen hobi, ali ipak samo hobi. Ivane, hvala lijepo na razgovoru i vremenu što ste odvojili čak iz Rijeke po ove mečavi, ali kažu da su ceste dobre, jel? Ceste su dobre. Znači pohvala.
svim Ceste službama. su dobre, možda su mediji malo prenapuhali. Dobro. Evo za kraj, jesmo zaradili mi žuti ili crveni ili ništa od toga? Ništa, čak ni upozorenje. Odlično, Dobro, super. Puno hvala još jedan put Ivanu Hvala vama. Bebeku.